Good evening. Assalamu alaikum. Mayam kay haido no yam na susum basida yaksaning da bani ko. Adubo ko yi mitrang kay ten phamba mitrang gi media haitare. Asi yam khale. Ai ko yi RK product salai bra ko yi masum product salai do rida RK to di thol ro nu ko. Maram di mo ko ji masum saraga. Ningon na pangang tangang ga lai re. Ay mayam da tam details ay RK andana moi si machum product salana kawrasi ram di RK habisi Rajkumar yam saw pro sagai yine ba aduna makoi RK da sai bu dingam jaroi aduna dai ko gi machum product salai tare ko masi ge channel sigi history je ikra tar ke ai na ngang bo wa se lambi gi details pi ba mangon da ko mana iri dana adu lambi gi details pi ba matam da okay haba age habane ba matam khara le raga muka yaksang matung haibane ba ado marak sida lambi gi se koi project la khara sokane ba project MLA da ado sokada ba maram moraga ex MLA phajur him bi si makoi lokat khibane ba phajur ge expose to gera present to gera on the sokpam to leite ba kaisu kai de ba ado tawba tabo ena nungai ta bati development gi matang do madu tawbiram tab tu ge ai di sak pane ba ko nungai ta bane ba phajur nu siba gi natte ba development gi thabuk thoram gi matang do haba aga amadu su tobiyo kaisu kai deba aina su hali deba adu mayam da ina hai RK production gu mana ai gi nai nara kaisu kana roi ba mayam ai kenum ga hai ge ba ado maso dum log yoi ba akoi si 24/7 si police department loina laijari misang ne ba mayam so dum urang goni social media da karida tai ngrak lai te mi mang khiba dai nu pi ngang ama pal la kaida si police department ma tiang pang police department ga loina da kamai tawni ngrang nan ta drug awareness program pang thok tana tawri mayam si praja mayam si angau bra praja mayam si apang bra ba ado phajur gi phajur da aran bro propaganda mayam tawraga moina masum sara tawdoi mathak da wangang ubagi ai bo muk drug la lo lena haijala ga di mayang phan police ta case lai haradi mayang ban police station da dum lak pi su na bi yae ba adu ai FIR so ma taw jakhi bani chanbi du na matang matam chana do market production lak piyo adum ai la lam so ai ke taw jagi ko ai su kai de lo gi makha da lai bani koi ai na tawri ba thabuk sing ai na kai guma soi bai gi data ai gi mobile si gi mayam si loina government de ko lai ba ngak tani ai aran ba toro ma ga di ai bu nu sibiri ba lo gi department da lai ba so sang sing sin na kai su khoi bo nu sibira moi ko ai gi wakhalon di RK production na lepa su yaroi praja miyam na lep kada bani sim tham jage ado thel am tore MLA phajur ex MLA phajur da adagi atai dai sora da kai da to du mai na RK production lingon da diaroi mamang da soina law re na onda nang gum bagai ge manap su manaroi makha tan soina onda wa hairoi praja leiri miyam mai ge fake news ai gi pangi te sallaga miyam sandokre ado gum bai su kaling matam da su miyam sandokre nang na ado haidra ga su miyam loi khangna ba ngak tani RK production ay gonda WhatsApp message ki kuthang da nang nasa ke career khallo mayam yam noling dire ko nang nasa ke career khara khallo maram di phajur da man haibdu matung di yawra no haibne be gonda harisi nang nasa career khallo ki halisi ai ga maga di ekna ba laite ba ekna badi kana no phajur da di ngasai ki phajur bu yada ba kangu na mangonda insalibne na aduna ngasai gi madi adugi adum troll do tawning da leiri deba ado khallo are thak yamna nemni angang oiri koi ai si thak yam nembane RK production hari si phajur gi natrak ne XYZ afaba chumba da support to base phajur gi manaw no pana drug yo laga phajur da taina be yaroi MLA na sway macha na sway ga MLA da taina be yaroi hanjan jan so hai kre MLA gi macha na mi halaga MLA da taina be yaroi nasi lo na suya de Islam da suya de tawbana ma tawba aduga phangbana panis pela bada phangbe yaroi ado akoi gi Modi na ai ngokning ai ko swai matang de Modi na akoi gi Modi da akoi gi kai na tonandram na pung khara da akoi gi Modi gi career si lo sangani na harak podu mai na ai gi career si bo si de pura thiten ni ko si gi case di am saugani RK production si karam ba geng ku puno karam ban haro no aduga ai gi career si bo makoi na na sa gi career khallo hare ai career si moina wang har wang ga dori nem her nem dor ai career ai gi lam sat si bo makoina tawning mong da ai gi sa freedom of career do ma makoina pai gi type to lai gre ai RK production gi macha ma su ta khre tawri si adoga thak yamna nem ni
angang oiri ai angang oiri ni ki halai ne ba maramdi adu yaushalakano asumba harakano akhoi pesa safam natragana eni akhoi gi machumgi matung ilaga khoi dum phungdoke habiduni ba adu fare arke production nange pamba dum tawre machum production na khoi na tawning ba haning bu haire makha tab de na khoi ga mana su pamde na khoi gi level leib su nate ai khoi se nangi media nangi thut lawe media du nate ko ai khoi si million of million da national media da madi supreme court even mamang da khoi challenge tawro nu pani si phong na jarab sini aduna nangi media dum ban chat naroi aduna kana tabada ai khoi gi praja da utchai raga nangi nahandagi nangi afataba lamchat mayam do hoji expose tawre aduna praja na adum arke production nung sire adum support tawbiyo nung sidre adum mangodagi lamna chatpiyo maramdi miyoi be sama se media haibasida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯥꯜꯂꯛꯇꯪꯒꯤ ꯒꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯛ ꯀꯥꯍꯣꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯃꯔꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯉꯥꯜꯂꯛꯇꯪꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯀꯣꯟꯕꯩ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯎꯍꯧꯗꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯆꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯦꯝꯅ ꯇꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯌꯥꯖ ꯗꯤꯟꯕꯣꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯦꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯒ OC amadi SDPO pullaga drug awareness program pangthokhrisi aibu case am record leibra mayang imphal police tana madugi soigi izat ki sawal ni adu pumna maksing se RK production nakhoi amtang khoi mayang imphal police ta lengbira aga unarasi adu ga khoi police na korokpa ngai biro adu ga khoi police ta dum unaraga okay kai tawi ai du tominarasi masi haraga loisan jarage RK production sidi khoi ichilnaw sing aibu nusi pum hodi unfollow loi to tho makoi media channel sidi masidi kanada ba amadi machum chaba huran ba singi expose to pom wera lera me haibasi mayam da thamjari